Kia ora mai anō, e puku ana te rai o ngā iwi kāinga o Tauranga Moana. I te nui o te hinu e maringi ana ki te moana ātoi, whai muri iho i te pāinga o te kaipuke rena ki te ākau o Ōtaiti. He ai ki tētahi uri no te mautere o Tūhua, ko ia nei te hua ka puta i te korenga o te reo Māori me ngā whakaaro Māori i roto i ngā whakahaerenga i te whanga o Tauranga Moana. Ka tahi ka paru rawa atu. Engari mā wai tēnei paru no tēnei kaipuke e whakatika-tika. Mā te taraiwa, nāna nō te he, te taraiwa o te kaipuke. Mo te rua rā kua māringiringi te kōhinu ki roto i te moana o Toi kai waho atu o Tauranga. Nā te pakaru mai o te kaipuke rena i te ākau. Inaia nei marara atu ana ki ngā mautere o Mōtiti me Tuhua. Karea noia i kite atu i tēnā toka. Heka, mōhio whānui ti atu te katoa, kei reira tonu anō te toka, ao noa pōnoa, nāna anō te he. Koia nei te rā kua roa e whakamataku ana i te iwi kāinga o Tauranga. Engari i naia nei kua kō hinu te manawa. I karea no he reo Māori, he whakaaro Māori ki roto i te poari nā rātau anō te mana whakahaere mō tēnei tuāhuatanga. Ki raro i te ture moana ka taia e te kāwanatanga, te pīkau i tēnei rarunui. Kua riro mā Minita Joyce i tēnei wā, kua whakatūria komitia hei whakahaere i ngā āhuatanga o Hotata. Ko tētahi rōpū e whai reo Māori ana i tēnei wā ko Niwa. Anei tā te kaipūtai ao matua i te ahiahi nei. We're keeping in constant contact with them. Our job as a science organisation is just to provide the best information for them to make decisions. Mā tēnei pūnaha EcoConnect a Niwa e taia ai te tiro whakamua ki ngā momo tai me te āhua o ngā hau a te wiki e heke mai nei. Early next week you can see we've got the strong northeasterly gradient which will be bringing everything out there on shore. We're pulling together as much of what we have, bathymetry, ocean state, basically that operational forecasting information that we showed you before. We're also prepping our vessels to get ready to take samples, we're getting labs ready, mobilising people that way. He tūreiti kēpea te taenga atu a te minita i te ahiahi nei ki Tauranga. Te rāpea karekau he kai moana mo te krihimete. Jasmine Pearson, Te Karere.